Bro, nakaliang juga riboy Tourism and Environmental Development Forum ngin pelong ya ka trekking haka sputerik mantau benai kumut akan dikisi saja yang ke Bansalong nanti napo hampir lum ngin le siapa penak kendeng ke badon ke krem lambit ke bengidang sudep kli hamen arts nem di mantau step ngin pelong ya ka trekking but hakati kasi kindon ki program ru hakati ke jaka hakaba nakaliang jong ka right nong lengdo kinong shot kinong tem kinong put kinai ya ke entertainment bat ngi kwa ro ban kerpat epi baro khoi ki pai ba ki ba kwa ban le ban pe e te ke krem kila ban wan ngi nyeli trekking lang ka te ke sputrik ini ai kejet ke jingjingai ke long pembahasan kilometer nang ni napo hampir lum ke lentir ke babha ban ngila ban pusuk sete ti ki ba kwa ban le kinwan ban ye kendo yang a la ne ki member jongka forum hangne po office don po nongpo la ni kila ban ulet banwan dang step hakate ka sputerik namar ngi hab ban register ki kerteng hanang mangila ban penbiang ya ka bam jo ki nongwan nongle te hakate ka singi I minister badon borom iba poleng do bo pe ya ka tourism in one ban longkum chief guest aka por kan arbaji bat berengkat lang bat I MLA jong nongpo bolong lokal MLA kini don lang kum guest of honor te nakaliang kariboy tourism and environmental development forum ikot iwer iti pai ba nong song ki bodon apo ka them riboy we jungi ba pinwan banya karsan lem ni banya snokti ban perlong ya kate ka penak kendeng ke badon ke krem lang det kun ke we na ki tourist spot ba ka perthai kan tip ya ke jing don ke ba ka Mariang ka ai ya kan ke jaka bakadon ka krem lambet ke baiternat baki don ru ilum kiwa ke scenery ke baiternat te nakaliang jungi ikot ngi were pi hakate ka singi ba pinyuan simentala kumle sibo